Ćao svima, ja sam Boki Junior i danas ćemo da igramo BB Racing. Trenutno naša je lokacija u stolarskoj radnji kod mog strica, Milenka Stojičića. Pa tu radnici malo galami. Danas imaju baš puno posla, pa... Mnogi su zastavili da igramo Specijal Force Group. I baš smo učeni tu gameplay. Imamo dvije rakete, možemo kupiti. Ne, samo. Ne. Hvala. Prvi smo. Ne. Stigle smo dvije poruke. Prvi smo. Pobedili smo. Došli smo u mulje. Šta sam ulja dobio? Nema da sam baš. Prvi, yeah! Sada ćemo da igramo da je opet neka reklama.
dinosaurus džungle. Ne. Ne. Nešto sam se učutio. 5. smo. Nećete vjerovati šta mi se danas dogodilo. Igram ja igricu i prvi uvijek. I dođem pred cilj i on me udare pratećom raketom i svih njih 5. Evo bolje. Bio nam je upao u prostoriju Bojan Dakić, on je taj jedan od radnika. Šta ćemo da gledamo? Odigrat ćemo još jednu trku. Pa kada i tu ćemo da završiti. Nadam se da se svidio ovaj klip. Jeste like i subscribe. Već sam jednom najavio jedan klip da ćemo specijalno grup online igrat ćemo ja i Đorđe Vrkuć, Đorđe. Tako da možda ćemo se čekati 2-3 dana. Njegov tata je tek jučer došao iz Slovenije, pa mislim da će da dođe sutra ili preko sutra, ne znam. Pa ćemo i snimati na njegovom laptopu Far Cry 2. Evo, dali smo nitro, još jedan nitro i otišli smo u rijeku. Oj, ne. Ne. Pa da. Eto vidite.
treći smo juniori. I juniori, ako vam se svidio ovaj klip, like, share i subscribe. Ako želite još nekakvih igrica, sada napišite dole komentare koje hoćete i nam brinu da se ok. SFG, to je Subway Surf. Ako želite takvih klipova, like, share i subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!